Oke, kita kembali ke tongkonan, pemirsa. Kita kembali ke tongkonan Kadundung. Di Kadundung Solo, Kadundung Neban Lede, guys. Saat ini kita akan laksanakan lagi kegiatan mapabendan Simbuang. Wah. Jadi pabenda mo ti Simbuang induk tuh mali dia lah kuliah lo, guys. Hati-hati Om Raya. Oke, mantap nih Raya, guys. Nih Raya semakin di depan karena dia Pak sopir. Amat itu induk mali dia lah kuliah lo, guys. So dari pabenda murah. Masih sementara dibenahi nih. Masih ada beberapa kelengkapan yang akan dipasangi sebelum dikasih berdiri, pemirsa. Jadi sebagian atribut kedukaan sudah bisa terpasang hari ini sampai besok. Ya seperti itu. Jadi tombi-tombi balaterong sudah bisa dipasang dan sebagian sudah di kelola sama Indo-Indo ini. Pasang tombi. Kamu di sana tombi tuh, guys. Sebentar mau dipasang. Musik. Udah pergi. Oke, bosku. Amankan saja, bosku. Atur saja sesuai pokok gaji. Iya, pasang tombi. Iya. Pasang tombi le. Ini kita pasang. Iya, pasang tombi-tombi. Oke. Ban itu injo na dipasang toh. Jo ya le. Silakkan le. Oke. Kita sipil-sipil dulu ke sana ini. Pasang tombi. Oh. Jadi di pabenda mo jo balaterong to, pemirsa. To balaterong di Garaga nina. Nagaraga si ambe. Oh, hindi. Di yung isang balaterong mo. Oh. Apa lebih foto nani atau kumain bawa nih salon? Mare. Hai. Tanto karela. Mereka mau korek na taruh. Iya, tasin na lang mo rin mong bataru kina. Oh, masih sementara di benahi. Ini sementara ditarik-tarik sedikit. Sementara ditarik-tarik sedikit le. Baru kita osok. Baru kita osok. Iya. Oke. Mantap Om Bue bersama Om Kinar, bersama Om Raya, Nih Raya dan Ini terlalu ke Papua. mantap. Oke. Ini besar legenya. Besar legenya? Iya. Bagus kalau besar legenya atau tidak bagus? Tanya sama Pak Soting saja. Mungkin dia kayak lebih mengerti barang itu. Salah sama lagi di petame itu. Betul sih. Wah, sementara pemasangan Jo Tombi nih. Bersama Bene Bistuan dari Pendioran, guys. Iya di sana Pak Basse. Pak Basse, yo. Pak Basse itu lembe. Panganta. Iya. Batu di kuah panganta. Iya, penganta atau Pak Basse le. Iya. Mantap Bos Octaviani. Oke, rantai tuh mau oke. Terima kasih, Bosku. Dan bersama Indo-Indo ini dari Bodusun. Sementara memasang penganta dan Pak Basse. Bersama Negri. Bersama Negri yang punya Apa? berapa? Tidak ada. Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh, belum. Oke. Oh. Tombi, guys. Indo tombi. Di depan lakian ini. Iya. Mantap, guys. Mantap. Di depan lakian. Mapokon mo kimis yang tala meche. Iya. Wah, Barang putih. kita nantikan kegiatan mapokon untuk besok. Pemirsa.
Jadi alam apa kuno? Apa ang lari karang kanda? Lontong. Anay masya po kung lontong kami lako Jawa kisang lontong. Ya ke hindi to raya di sanga po kun. Atau burasa. Rasa kita bunyi. Yo burasa. Yang kita dorai pokon. Ya kita teraya po kun. Pura pikuri dako teh. Oh, Era itu pa na. bukan Indo deh. Yang ko nere peni na pakiba maksudnya na. Adi upumpi melo ito kyo lalu pi kyo kalur. Kalur. Diam pin nih apa di beke. Oh. Di beke susu supaya rapi. Ada kerasa mis. Sementara Wah, tangki-tangki na sang itu ni nananda tuh. Ah. Karagan ni tangki. Pila na Tangki na tuh. Ada ako pa na niya tao to. Ani perlengka pala ko natin. Iya, perlengkapan pertumbian. Lebih benar be. Aku pala. Masih ada lenge-lengenya di bawah. Masih ada lenge-lengenya. Wah. Kasih kecil-kecil sedikit. Sudah rapi, bagian tombi ke sana pemirsa. Weh. Weh, mau ke pulang? Ya, pulang. Oke, hati-hati di jalan. Oke. Satu. Oh, dah aku apa? Oke. Pemain dan dia. Ntar kan paling dulu kampir tante. Tuh mitontina. Ya tuh mitontina paling dulu kampiras ya. Iya, oke, mantap. Mabuk. Paling dulu kan coba dulu aku sih buntu Suleman nama. Pepa nih. Maaf ya, yam talau dulu ta si limbu-limbu. Ya, Sedia ke? 1, 2, 3. Sedia. 1, 2, 3. Ya memang Tumpe tu koronto na dio. Sedia kamu matutun. Sedia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. tidak bisa. Tidak bisa. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Tarik. Weh bahaya tes tu anu petutum ini putra. Tes. Ya. 1, 2, 3. Pihak kedako tu naik aku mi. Sedia. 1, 2, 3. Ya tu petutun lah mi pepadalan dorian den atau naet nen atau daya. Yan na kondi daya na dolay komi. Awu. Mbawa na kuah. Ya, sedia enggak? Yoma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mulai dipukul ya. 1, 2, 3. 1,
Lek emre. Dese yer to buku na jong minisem bangi. Wala ni talang na dulu. Ya, sudah. 1, 2, 3. Matahan ko niyo, dami lokaran. Satu, dua, tiga. Sana mana lah? Satu, dua, tiga. Dah sedia. 1, 2, 3. Lek apa nih le? Pat lek yang ketira maraman. Untung na rin siya to, hindi ko na nitipas eh. Ay, kita tayo rampal lurok ko. Harus siya di papadalan do. Tangka nila yung may sulit. Ito. Sabi nila may sarata. Kaluanin dito. Ni pasistet mo to eh. Ya kumula na. Duduka rin ito ito. Tali ko rin pada ambil ako. Masih teri. Bisa kita ada dua tali. Ada tali masih teri. Yang mereka na tari itu kan. Ya ada di tali. Ya ada tali sustain si teri ke itu. Ya. Oke, kembalikan ke tempatnya. Dari kata lu dipakai bisa mano. Boleh bang, putar-putar yuk Kurang Kurang pilak. kurang ante. Sino na. Kena laran ini ko. Kurang teknis. Kurang ano, pati itu. Alami talang ada dua. Ada tali itu. Oh, dentro kopi, dentro. Warna kata nonton. Lagi. Pada duduk tali dipakai mentare. Ada masih. Supaya nama rekke to mitare one mi male dami na tare rekke. Nami mi sari petu untuk ke dadu tali. Iyo. Atau eke lami eke mi sari tali pada di petu tun. Supaya ada nama kiri kanan. Boy ko bang kita mapaturo tayo pemirsa na tawang tutun mi pirangi. Boy ko rin mapaturo. Parday. Ya lolos saja siswi pokok gaji. Aku berapa? Woi. Pagkakaroon naman yan talang na tatasena tasunay takala ni ano. Ya, tak Joseph. Tak Joseph dia. Pagkakaroon sa dalo. Mereka udah pakaroli kita reklasan ki. Woi. Ayo kakak, tak mana ni kita di parki. Ayo. Cekay, di besay. Kiri kakak kita ayo. Lagi. 1, 2, 3. Terus lagi terus. Harusnya kiri kanan ada tali, betul bosku. Wah, betul sekali. 1, 2, 3. Oi. Orang di sini, orang di sini. Sore. Orang di sini. 1, 2, 3. Oke. Ya, ini relapo teh pasang kayu. Karena dipasang kayu lah Dako pekero. Sisi basis ni. Aduh, nanti aku pakai kiri, ini perang. Perang di sini. Tulang na, niti.
Dahil ka panulay yung mati ulang ka. Bisa ka tao. Panulay yung. Dahil lari. Sulela atau Sulengka? Wasala tawas sulengka. Jelas malela to. Terus, oke. Oh, eke sista na di pagkende ka lang ang tudam na kay ano na lari sa bati ka rin dito na. Lari rokko na. Lari rokko tuh ke anu. Naruit, Iyo. Lari solo mo tulang dak. Maksudnya itu na tahu yang tarik itu tadi. Alay pa lang mo. Dia mereka sulela na. Aduh, kata sulela itu itu. Tangkame. Oh ya, ya may kita dala jori. Pajo sendiri ka. Iya, masuk ya. Oh, benar nih. Kalau kayak kenalan nanti tahu ya. Oke. Sorong nih. Oke. Jadi angkat deh. Lihat paparai, gubernur udah aku pikirin. Sipurro. Wah, tikadang ngomong ako tikin naru itu. Sekarang itu rebab tu pun. Dalam tempori na bebas dos si. Rebab tu tu. Artasesa di Nevalere ka ini ya bosku di Nevalere di Karundung. Lari belakang muka. Oke. Letak kamera kayak. Ito na pasarya ni Pektutan. Apa? Betul. Demo itu tuh di. Kaya kayo buangin hindi, Daddy. Ini tuh kayak uangin apa nih Bejo? Nampai bisa baca untuk paman tuh. Ada yang kemintaan dia tuh deh. Tidak kemintaan dia tuh. Patahan di kayu. Jadi yang perlu dijelaskan lah. Ya sebentar ya Dayo. Foto iya, foto. Oto lontari. Nggak ada sinto-sinto. Foto. Foto. Oh iya. Oke lah, foto iya. Ya. Kain na ben na mo na. Minum pumayat kan. Dia soal tali rako na sambak gitu to. Iya. Air kilau sunan tari auto na siri jung. Tasir na masir itu kilang sunod lontar eh. Ya, sedia. Sedia na ka sama ko eh. Hey. Vengo minta itu anu dulu eh. Tali. Yari te minta itu Nasi dia nak eh. Ya tidak ya. Paling cepat dah besar ni. 1, 2, 3. Ya. Terus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan.
Sambe na malika budak maro ni sambe ko mga patur. Begitulah Om. Pender kita mati ya. Kamu ini pender dari. Kita ada nama lang. Pender Pajong to pa lang. Pero ko na ko. Dako pa. Keneki. Dako pa kapay sakto. Pero ini komando lang ko naman komando. Komando. Ya, meron ka. Ya, sedia. Oh, susta. Oh. Oke. Dako pa loto de daya. Tumbar itu apa ya? Ambilan na lino dito anda ya ras. Oto na Mas Ri. Mas Dani. Betul mari. Sedia mo kanito dari ya. Mana raido yo to? Dado ketenera ele. Kita setir, anak-anak. Masuk. Oh, stop. Oh. Sedia ka? Itu dah emang. Ya, sedia. Ya, sedia. Yan naman na rin, pukari. Sedia ka? Ya, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Angkatan 1, 2, 3 ya pertama terus. Angkatan terus. Tarik ke. Tarik ke. Terus. Tuh naman terus. Tarik maju terus. Bentar Roy. Nah, bentar Roy. Oke, baik, tahan. Bora, na kanira pate, abe para pate. Kami na ito kitira do. Kung kamaro rete. Kamu dari sini tuh. Kurangan na kami sulit. Kamu dari sini. Ya, ada lagi mau. Ya. Aku patah malolo. Oh, para kini batu. Bumbun dia. Bumbun dia. Ayo ke patung jomnya. Songkarek ke songka. Melok kelandalan nilang. Dako pa, dirang panan dako tinasok. Naman dak pate. Ano ba ayo orang naman dak parang ako. Jojo menduka sepiriman itu dalam siya itu na. Kiniman dah mo. Induk mes apa induk dari banyak nanti. Ya. Damo migo yang abang itu sebab magasadoy dulu. Satu simbong induk sudah berdiri dan masih ada 2 batu simbong induk yang kita akan kasih berdiri hari ini. Masih satu di sini dan ada satu lagi di rantai nanti.
Tardung. Tadung. Oh, tardung. Ini tadung. Kadang lainnya gitu. Iyo, kaya nala diri, malotong-lotong nanti, nala malotong siya lang. Di pasti campur ya maririn na mararong nasang yun na po. Weh, nala iya, dakarang gitu malotong na. Berlaku daka. Kaya lotong, kaya busa. Oh, nato na yung salong ha. Pati eh. Dito lotong? Iyo. Ale, dumay. Dako pa. Ini. Satu pa. Wih. Mau tua punya kain antik sekali guys. Iya, ini. Kamu Ini, cari di mana ini tidak ada lagi. weh, ini sudah usia Puluhan tahun, hampir 100. ratusan tahun deh. Iya. Ini. Tidak ada di ini. Kalau kita jual ini dolar. Weh, kain antik. Doban mah. Ah, iya, sabi ko. Eh, ante. Binoda mo. Unik, mati, matun na paket. Ay, dito yung dyan. Tama na lipaket eh. Dipaket na. Pero dito ka, lipakan na lipa. Yan, may kuya litokin dito na. Yan, ano kayo nila eh. To. Sabi mo, mga asali na yun. Iyo. Ano pa? Sabi ko, Tabar ka dahil kalalo. Kaya nang kayo dito masura eh. Ko Leo, laku telepon na tanang kay ko masura. Dako. Manggior to masura ke tamang narang siya mga gambara na. Iyo, Na kumano ko rin di gambara. Nakuha ku kwanto to yo, tama dekorasi, nakuha mi ano, tama surat ya. Oh. Kan Artinya, ya. maksudnya tahan tanda itu. Tanang kay. Tama. Nagarakan na, ya ke ana. Negil bermanarang gambara itu ano ko na. Kaya ano ya, bisa ke masyang ti, yan na tutemo na batu to. Yo, masyang api, bisa na kukuba. Najali ko ngiti sambali. Iyo. Krismang pada. Yo triplex. Iyo. Kay bisa say dako. Tama ba? Manok mana mo? Ale, manok mana? Iyo, demo to na to. Iyo. Pambamit to sa ako ko eh. Takot ban sandi. Babenda mi. Tayo pala. Mira na dyan pinamin to na kita. Talo kita padet. Yang penting ada talo. Talo daw na jo. Apa? Alay mo dan mo maro, makasamaro. Kurang dalam. Sumbannya. Apa ri? Kalando maro. Nak kalando mentelaw na. Mela kay simbang-imbang ni. Iya, ada perlawan lo. Wah, kalando lu talaw na lang pakondik maro mo to. Iya, tak tahu ngemi ya, tapi pasimbang. Iyo, ya kan pole piset law ni na. Pada pisang aku tu kena puluh. Dami to, mi pole tu Ya ba to ano, daw na to leto na milayo. Melo mo kay pare na. Yo. Mendalam pada itu ibu. Maka milik kakek. Ayan to ano. Diba to na lalay dan na maro. Mangka mo. Eh, balyangan nila tin pori-pori to doon na yung steda na tira para ko naman. Balyangan lang tin pori-pori lang ste. Pori dia, pori. Melo betul. Hoy, labong. Timbak ya tekino na may bakin labo. Nah, betul ta.
Sudah magigis. Pa. Meron siya rito po miming eh. Angkat. Apan na lamaga sa dito marangki. Om kita bosku. Tengah terawan lebih sa. Eh. Tiris bal film. Dito doon maday matas kutas kalangan. Belum kita tuh. Ito pakirim ka. Terpakai rem ya? Saan yung dito ano? Bisa doon ka to? May dalawa isa. Para ka. Pasal to kung saan di... Labi mo nga matalang mila tanta. Puri pati. Ano ko raro to? Puri lang kate ano sini. Ito may puri oh. Yung turati sa bayan na malayo tuh bisa lumi. Puri lang sini sini. Ladi beru lako. Yan ang malayo to rabe to may. Iyo. Ay, nagisa na sa kanu. Abe. Dadu ko rami pamalasing abang kan pa. Ete Om Jo. Tadu ko para ko naman katu tonton ini na liwa mi jamay. Uri, marot basusta Ele. ta jaman niya tato. Oh. Kinano masisi zaman na le. Iya. Apa ya? Tapos rin kami po. Tas mo. Pare. Magkasya. Iyo. Apa tama yung tas mo dolo? Oh iya. Ta amon mo to. Tila mo, ano pangima. Masunod mo eh. Panam kami sa. Apa? Oh, malam masih. Toye. Satu. Weh, sini ko lang kay Gartonet eh. Sini ka kay Gartona. Sini ya. Ya, satu.
Sendiri kah? Ya, sendiri kah? Ya, 1, 2, 3. Ya. Lagi. Ada mi deh sembe ke notare itu. Tikal suruh pun aku. Tentang betul ya? Iya, tentang daki. Kalau nonton pikalin harga jong. Nanti naik gara-gara pi. Ayo boleh merle. Jago dulu ke kelang ada. Jago. Wah, na tahu makan ada. Sido makan makan kena na itu. Tare Ripa. Tare. Yohanes Pademme. Oke mantap bro. Oke Om. Obela. Obela. Lo kumit nosong Om. Ano, pamati-mati ka pagdato sini. Lamnya deh na nosong ti sebenarnya Om. Oh, yan turun na po. Iya, mangkam ko ni Lamia Boto. Penunjuk polisi lang. Kurin nomor ni Raya. Apa? Kurin nomor le. Oke. Kurin nomor. Alu na mira sola pemali. Kalau kena berasal Somali. En naman ka alu na sola pemali. Oh, kende ko lang mo to. Oke. Ama mo to. Jadi masak ke sola langsung. Ya, masak ke mai. Marudin din sola na. Dili sana sangan nasita mo to ba ini? Oh. Apa la lesen? Apa la lesen dua? Apa la lesen na talu papa? Lesen today. Malena resiste. Dua. Dia tulisai. Jadi ya nama malam itu tak nama lelula kurjumai. Kirona. Atur saja sesuai pokok gaji bagaimana? Bagus. Sudah berdiri satu. Sudah berdiri satu. Sisa satu lagi dan satu lagi di rantai. Oke, berarti masih dua lagi. Bueno, kok matu? Ya, aman saja Aman saja matu. Oke. melihat orang yang begitu.
Kebersamaan hari ini Mapawin dan Simbuang. Masih ada 2 Simbuang Kalosi belum dikasih berdiri. Masih 1 Simbuang induk ini yang sebentar kita akan kasih berdiri di lokasi tongkonan, dan 1 Simbuang induk lagi akan dikasih berdiri juga di lokasi rantai. Ya, di tempat Simbuang Batu berdiri. Dan dikasih berdiri juga Simbuang induk dan Simbuang Kalosi di sana nanti. Apa ke? Yo, pitutun kiri kanan. Jangan lupa. Apa kita masuk? Tahu berapa? Malinala Simbuang ni siapa? Bisa apa Simbuang lo? Mabenda Mira. Bidang sampai, oke. Sampai ko ye ko. Sampai pre kunang niya. Pasalian di Petutong. Oke. Waktunya apa bendan gitu. Satu Simbuang ini. Buka ada di poe mah apa benda si boto. Kita akan kasih berdiri lagi Simbuang induk.
Mike. Oke, Mike Oke. bisa. Oke, Mike. Oke. Ah, saya tutur di dana ya ya. Aman. Ini tadi kita song ke anu. Song ka. Ya, dorong nih. Ya. Ya, dorong. Ya, dorong. Ya, lagi, dorong. Meron mo. Alam niyo yung metopeta na ano? Wah, sudah berdiri dengan sempurna. C2 simbong induk. Nang bilang sumi na ba yung ano? Yung napupuluro ka yung may. Sim bakit melong? Sino yung remi pula ni nakakakiliw? Kalau si Morele. Santalo ka mga Sige pala. Kami katong ini, tulur kate.
Bumbun dia. Semua simbuang. Kalau si induk sudah berdiri di lokasi tongkonan pemirsa. Udah Pak Guru. Oke Om. Silakan Om. Masih ngopo yuk?